Radio Gebuminang yang dipimpin oleh Uda Asbi. Hari ini kita akan insya Allah membaca juz nomor 11. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan acara ini dengan baik, dengan rahmat Allah. Hari ini tentu seperti biasa kita dibimbing oleh guru kita, Ibu Zurniati. Untuk itu saya mintakan agar Ibu Zurniati membaca doa pembuka dan sambil terus membaca juz pertama. Silakan Mandezur. Ya, makasih Mande Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ibu-ibu pengikut tadarus pada pagi hari ini, semoga kita semua disehatkan selalu dan dimuliakan Allah. Amin ya rabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada saat ini kita semua masih diberi beribu-ribu nikmat sehat, panjang umur dan tentunya nikmat iman Islam sehingga kita bisa bertabur ilmi berkumpul pada pagi hari ini untuk bertadarus. Salawat beriring salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak panjang lebar, marilah kita awalin tadarus kita pada pagi hari ini. Terlebih dulu membaca Surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila baratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فانظروا
عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار Tahal ya. oh ya
tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun. Wa min ahlil madinah maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim wa akharuna tarafu bidhunubihim qalatu amalan solihan wa akhar sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sanakul lahum wa Sakanul, bukan sanakul ya. Sakanul. inna solata sakanul Ini kalau jangan inna shotnya tidak tasdid ya, yang tasdid cuma nun inna sholat. inna solataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubah taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila amil wasatu bukan wasatarat tapi wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Sadaqallahul والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاد. Tidak boleh dimatikan dalnya Pak Ahmad ya, dipanjangkan dua harakat. Ya.
وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف حار فانهار به Juru jangan ألا tertahan di huruf amat tadi jurufin. Tertahan di huruf tidak panjang. Coba dari ala syafa. ya. ألا شفا جرف حار Jangan jurufin ya. Jurufin. Jangan tertahan di hurufnya, tidak panjang. ألا شفا جرف ini dengung nggak ya? Enggak ya? Ala syafa jurufin harim. Ya. على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. Tertahan lagi di ta'a qulu illa an taqatta'a qulubuhum. إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون. Ulang dari as-saihu, hanya ha kecil ya Bu Erni. السائحون الراكعون السائحون
sajidunal amiruna bil ma'ruf. Dari al-amiruna bil Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah hanya wa ya bash dibedakan, jangan Bu Erni, jangan wal hafizuna lihudu, itu ha besar semua yang Ibu baca ya. Wal ha itu tengah-tengah tenggorokan, wal wal ha hafizuna gitu. wal hafizuna li Mana hududillah. lihat nggak ada. Wal Oh hafizuna lihudu. iya, wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Maka nalin nabi wallazina Dia jangan bertahan. amanu. Nya jangan dipanjang, lin nabi wal, jangan lin Oh nabi ya, wal, panjang jadinya. maka nalin nabi wallazina amanu ayyas ta'firu lil musyrikin Bukan ain ya. ayyas ta'firu lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum min ba'di ma Dari ma aja, dari ma aja Bu, kepanjangan dari ya ya. ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Asha satu aja, jangan ashaha, dua banget hanya. Coba lagi Bu. Ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah annahu aduwwul lillahi tabarra'a Inna Ibrahim la'awwatun halim wa Bukan ma tun. Ibu Erni, mana ya awatun, awahun, ya bukan oh tun ya. awahun oh ya nggak ada titik ya. Inna Ibrahim la'awwahun halim wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da iz Kauman, hadza. Bu Erni, kaumam ya, jangan kauman ya, itu iqlab hukumnya, jadi ditekannya ke mim. Oh, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da iz hadahum Ya, hanya jangan panjang, hanya iz hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Inna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit. yuh, Wa jangan ma yuh ya, Bu Erni. Jangan yuh ya, tapi yuh, i kan H kecil yang mati. Yuh, i wa yumit. yuhyi wa yumit. Iya, Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin
wala nasir. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansor wal ansoril. Gimana, Bun? Ya, terus Bu. Wal ansoril ladzina taba'uhu fi sa'atil usrah mim ba'di ma kada yazighu qulub Maka dari maka yazighu qulubu fariqim minhum summa taba alaihim. Fariqim ditebalkan qafnya ya Bu Erni. Fariqim, jangan farikim, qaf kecil yang dibaca tadi. Coba ulang lagi. Kulu ya Bu. Ulang fariqim. Maka yazighu qulubu fariqim minhum summa taba alaihim. Innahu bihim ra'ufur rahim. Ya. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Tolong ditutup siapa tuh? One itu mic-nya One. One-nya nggak paham soalnya. Nah, udah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Maka li ahlil madini wa man hawlahum minal الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار
الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتبهم به عمل صالح. Ya, min adu itu tidak dangu ya, Ben ya. Min adu sekedar tasjid, jangan ditahan ya. Min aduin sebentar aja. Jangan min aduin, nah, jangan lama jadi kedengaran dengung jadinya ya. Ini tasdid loh, aduin, right? Ya, mungkin Ya, tasjid aja, tidak ada dengung ya. Min aduin, jangan terlalu lama gitu. Sekedar penekanan tasjid aja. Okay, thank you. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. Ya, sorry, tapi soalnya tadi kepanjangan ya, soalnya tidak panjang. Coba ulang lagi, Mandeh, dari wala. ولا ينفقون نفقة صغيرة. Ada dua nun, nana ya, bukan nafaqatun aja, tapi nafaqatan. Okay. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ya, Oni buka mic-nya dulu, nih. Nih, mic-nya belum dibuka, Oni. Oni. Ya. Dah. Dah. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu zilzat. Zohnya tidak panjang, Oni. Oni, zohnya ya. tidak panjang kalau berhenti ya. Ulang dari wal yajidu. Wal yajidu fikum ghilzah. Iya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ditahan zalnya tasdid ya, walahum yadzakkarun. ولا هم يذكرون فإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل تراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Andung dibuka mic-nya dulu, Andung. Ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulim minhum an anzirin nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qalal kafiruna inna hadza lasahirun. Ulang. Inna hadza lasahirun mubin. Inna
rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsummas tawa 'alal arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idzni dzalikumullahu rabbukum fa'budu afala tadzakkarun ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus sholihati bil qist walladzina kafaru lahum syarabum min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq Illa panjang lainnya. ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumi yattaqun. Shadaqallahul azim. Kasih Bu Guru. Sama dong. Silakan buka mic-nya Bu Iis. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya Hari waradu ya Bu. wa radu bil hayatid dunya wa tama'anu Ditebalkan tonya ya Bu. Ditebalkan tonya dikolak-kolakan. Wato ma'annu ma'annu biha wallazina hum an ayatina qafilun ulaika wahumun naru bima kanu yaksibun innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati yahdihim rabbuhum imanihim
tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim Ajaluhum. Ulang dari laqudiya ilaihim ajaluhum Panazarul lazina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun wa iza massal insana durru da'ana li janbihi aw panjang ya, Bu. Ulang lagi Bu. Da'ana panjang nanya. Coba lagi dari wa'ida. wa iza massal insana durru da'ana Ibu, nafur itu tasdid ya, ditahan. wa iza massal insana durru da'ana li Nanya jambihi itu Bu. Udah 2 kali Bu nanya panjang. Da'ana panjang kan nanya. da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'imah falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durri massah Ila durrim massah. Ada 3 tasdid tertekan di situ ya. Ulang dari ka'allam. ka'allam yad'una ila durri massah kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun walaqad ahlakna quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin Coba ulang lagi Bu, kayaknya kedengaran mujrimun tadi. Coba ulang lagi dari kadzalika najzil qaumal mujrimin thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Terima kasih Bu Guru. Desmiroza. Yuk sama Bu Is. Silakan Desmiroza. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدركم به Oh, panjang ya. Wala, ulang dari wala adara. أدركم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين Asbi, asbi. Ya, Bu Guru. Asbi ada nggak? Tunggu. Kalau nggak ada asbi, langkah sasni. Asbi ada nggak? Nggak ada asbinya. Tadi katanya habis Roza, tapi nggak balik tempat kayaknya. Langsung sasni. Ya, Bu. إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم الفلك Tumnya jangan didengar ya, sasni. Jangan tapi tum. Benar-benar mati menekan kamim ya. Jangan didengung, jangan disamarkan kefa. Hatta idza kuntum fil fulk. Hatta idza kuntum fil fulk وجرين بهم
طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا Jangan haya tapi ayah, H kecil ya, seringan banget ke bawah-bawah, H kecil ke H besar. Ayah. Ya, Bu. Mata'al hayatid dunya summa ilayna marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Fanunab bukan fayunab ya, tadi dibacanya fayunab. Oh iya Bu. Ulang lagi deh. Dari summa ilayna. Summa ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalaqa bihi nabatul ardi mimma panjang Bu. Naba panjang. Minas sama'i fakhtalaqa bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha Qadiru boleh kurang Bu? Annahum Bu. Ya. Annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghnal فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط
mustaqim. Ya, Asbi ada, Asbi? Kalau nggak ada, Bu Ima Rianis. Buka kameranya, Bu. Sekarang halaman 212. Lilladina. Maaf, saya baru masuk. 212. Oh. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, panjang. Panjang. Ulang lagi, Bu. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Alladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimisliha wa tarhaquhum lillah ma lahum minallahi min 'asimin Asim. Ya, ulang lagi deh. ma lahum minallahi min 'asimin ka'annama uqsiyat ka'annama Ya, dialirkan lainnya ya Bu Ima ya. Ka'annama ughsyiyat. ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qita'an minal laili muzlima. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syurakaakum fazayyana bainahum wa qala syuraka'um ma kuntum iyyana ta'budun. Nah, panjang nanya. Qala syuraka'um ma kuntum iyyana ta'budun. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum. An ya Bu, jangan an ya, jangan an tapi an. In kunna an iba. Ain ya, jangan an. Wa bainatikum in Ibu, tidak ada tikum. Wa bainakum. Oh iya. Wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat wa ruddu ila
الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Ya. Ya, tadi Hasbi katanya lagi ada tamu. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. Apa Mande? Di sesudah yu'iduhu itu ada kola nggak di sana, tanda kecil? Jim. Ada. Yu'iduhu berhenti kan? Berhenti tadi kan? Ada kola memang? Nggak ada, di sana ada Jim. Ya, Jim juga boleh berhenti. Kola apalagi lebih bagus berhenti daripada terus. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa anna tu'fakun. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq Qulillahu yahdi lil haqq afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda fama lakum kaifa tahkumun wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a inna Allaha alimun bima yaf'alun wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min dunillahi walakin
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي الأمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بناء قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بناتا Bayatan. إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه أحقنه ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به Gak boleh laf langsung ya, karena di depannya fa-nya mati. Ulang dari ma, kalau nggak zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asrun nadamata lamma ra'au azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aksarahum la ya'lamun huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum dari mana Bu? dari Qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Matul ya Pak, bukan matal tapi matul. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala
قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر Hafalannya ذلك kepanjangan. ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Ya, matabi'inya kepanjangan tadi ya Pak Ahmad ya. Wala fis sama cuma 2 ketokan aja ya. Oh iya, Bu. Ya Bu. Nggak apa-apa Ya, untuk yang kata tanda di bawah jangan lebihan panjang matabi'inya. Oh iya Bu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwas samiul alim. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi suraka iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa rusul huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahar litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi zalika la ayatil liqaumi yasma'un. Qalu takhazallahu walada. Subhan. Bu Erni teruskan sampai subhanah ya. Oh ya. Qalu takhazallahu waladan subhanah. Subhanahu. Udah berhenti ya. Oh, subhanah udah berhenti, nggak perlu diulang lagi, langsung aja huwal ghani. Huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. In indakum min sultanin bihadza ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun.
Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nuziquhumul azab. Ya, zalnya Summa dilembutkan ya Bu Erni. ya, Summa nuzi, jangan nuzi ya, jangan zai tapi zal, lembutkan zalnya. summa nuziquhumul azab syadida bima kanu yakfurun. Ya. Watlu alaihim naba'a Nuh إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عند Ja'ahumul ya, bukan uhumul. Coba lagi Made. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Masya Allah. Ya, One tinggal 4 halaman lagi ya. One sampai ayat 86 aja One. Silakan One, buka mic-nya. Ya, silakan One. 86 ya. Ya, sampai ayat 86. Sekarang ayat 89. Ya, terus ini. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئت Q-nya panjang One. Qalamu. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Ibu tanya sedikit. Ada qaf enggak dekat yang qaf Mubtilu kecil? ada berhenti. Kenapa? Ada tadi qaf kecil itu maka hilangnya kah? Yubtiluh itu ada qaf kecil enggak Ibu? Ini berhenti sebenarnya One ya. Enggak tanya dia. Sayubtiluh itu ada berhenti qaf qala ya. Ada enggak di Quran Ibu? Ya. Nah, kalau Ya, ada lebih qaf itu berhenti. Ya, kalau ada lebih bagus berhenti daripada diteruskan ya One ya. Kalau qaf kayak seperti itu lebih baik berhenti daripada diteruskan. Kalau Ya, qala itu makasih. harus berhenti kan? Kalau qala itu kan harus berhenti ya. Bukan, Enggak. lebih bagus berhenti daripada diteruskan. Enggak sama seperti mim. Kalau mim itu wajib, tapi kalau itu lebih bagus berhenti daripada diteruskan.
Ya, silakan Oni, ulang lagi dari innallaha sayubtiluh, berhenti di situ deh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqqullahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum. Wa inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu laminal musrifin. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu ala Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatal Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumiz zalimin. Udah ya? Satu ayat lagi, Mak. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Coba ulang sekali lagi ya, Oni. Ya. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya. Andung keluar ya? Andung keluar, silakan Bu Iis sampai ayat 91 Bu Iis. Wa awhayna ila Musa wa akhihi Wa akhihi an, bukan ai tapi an, disamarkan kata kecil. Wa awhayna ila Musa wa akhihi Kok ai lagi? Ibu, kenapa ai lagi? An. Wa awhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Mussalah berhenti nggak? Ada wakaf nggak sih Ibu situ? Mussalah wa aqimus salah. Ada wakaf. Oh iya, ada pola. Ya, berhentilah di situ ya. Waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya Wa mala'ahu. Coba ulang lagi dari situ. Dari mana tadi? Wa amwala fil hayatid dunya. Bukan di situ Ibu. Ibu salahnya tadi wa mala'ahunya itu, dari wa mala'ahu, coba ulang.
wa malahu Ibu, lanya nggak panjang. wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya. Rabbana Ibu, wa amwalang. Nah, itu dengung itu ikhfa hakiki nama hukumnya. Jadi disamarkan ke fa ya, wa amwalang. Didengungkan di situ. wa amwalan fil Jangan hayatid Ibu Is, jangan ditekankan nun ya, cuman disamarkan ke fa, jangan ditekankan nun. Wa amwalang. Nah, ditekankan gigi atas ke perut bibir bawah. Wa amwalang. Nah, kayak gitu membacanya ya. Jangan lan ya, jangan menekankan nun tapi samarkan ke fa. wa amwalan fil hayatid dunya. Nah, gitu. Ya, terus Bu. Rabbana liyudillu an sabilik. Nah, begitu juga dengan itu ya. Jangan menekankan nun ya. Au disamarkan ke sin. Au sabilik. Jangan terlalu menekankan nun. Kalau tekankan nun jadinya izhar bukan ikhfa hakiki. Itu hukumnya ikhfa hakiki juga dengung dan disamarkan ke huruf yang di depannya. Liyudillu an sabilik. Rabbana liyudillu an sabilik. Masih jangan Bu ya, tapi antara nun dan sin ya. Sabilik. An sabilik. Nah, gitu. Nggak bisa, nggak salah juga itu. Salah ya. Ya, nggak apa-apa lah. Udah mendingan udah nggak berubah dari tadi. Kalau tadinya banget, itu kali ini sabilik ya. Kalau Masih bisa sama ya. dilepas. Nah. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya, terus Bu. Rabbana tmis ala Pansulkan palanya ya Bu. To mati itu huruf qalqalah ya. Rabbana to. Nah, pantulkan to-nya. Rabbana to mis. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu. Ada panjang. Qulubihim. Nah, kalau itu nggak boleh disamarkan mim mati kifayah. Mimnya harus mati benar. Ala qulubihim fala. Nggak boleh tertahan, nggak boleh disamarkan kifah. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. Fir'aunu bukannya ulang dari fatba'ahum. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل
ana minal muslimin. Sampai sini ya. Oh, sini. Ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, cukup. Langsung udah Roza. Ya, makasih Bu Guru. Badalika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun fa in kunta fi shak fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wala takunanna minal ladzina kazzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Ya, Hasbi udah bisa belum? Walaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna adzabal khizy. Kita stop. Mana dia kita? Serius bangetnya. Khusuk. Nikmat. Terlalu busuk. Udah sampai bawah kan? Udah. Ya, stop. Asbi masih bisa nggak? Assalamualaikum Hasbi. Ya, berarti Hasbi nggak bisa ya. Harus Hasni ya, langsung saya halaman aja lagi. Soalnya tinggal 2 halaman. Saya dari Asbi tadi. Zur. Ya? Bukan saya tadi ya, saya Asbi. Asbi nggak ada, saya ganti Asbi tadi. Asbinya nggak ada. Asbi masih tadi ada tamu katanya. Kayaknya masih ada tamu dia. Silakan Hasni. Ya Bu. Walaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin walau syaa rabbuka la
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا Ini ya, oleh Sasni Litini bukan na ya. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك Ya, terus. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Ya, Ibu Imarianis terakhir. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa basir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma ya. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulladhi fadlin Lah, mana riwayat tikul aja. Kulladhi fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum ya'nuna sudurahum liyastaghfu min. Kurang khonya ya. Yes. Ulang. Ala innahum innahum yasnuna sudurahum liyastaghfu min. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma Iya, bau berhenti total karena lam alif itu nggak boleh berhenti total, diteruskan ya Bu Ima. Ala hina ya. Siap dari terakhir. Ima ya. Ala innahum jangan terlalu ke atas, bukannya itu yang ala yang baris yang kedua di bawah. Ala yastaghshuna Bu Iman nanya ketinggalan. Ala hina nanya ketinggalan. Oh, ala hina yastaghshuna thiyabahum. Benar ya, Bu? Teruskan Ibu, nggak boleh berhenti total di situ, waqaf lam alif maksudnya gitu ya. Tadi kan Ibu berhenti total. Ya, tadi yang tertinggal tadi udah benar ya. Ya, saya lanjutkan. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirrun. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bizatis sudur. Ya. Sadaqallahul azim. Ada nggak yang mau ditambahkan? Iya. Saya ada ini pesan sedikit gitu ya. Sepertinya kita harus menempatkan dengung lagi itu. Udah kita berapa tahun ya. Jadi mungkin dengungnya itu perlu ditempatkan gitu. Ya, jangan sambil kurang-kurang berlari gitu. Ya. Itu umumnya itu enggak tepat dengungnya.
kurang sempurna maksudnya dengung ada, Iya. cuman kadang-kadang dengungnya itu paling minim itu 2 harokat gitu, cuma sedikit doang gitu ya, nggak sempurna gitu. Usahakan untuk yang akan datang disempurnakan dengungnya gitu ya. Jangan mayyasha itu sekedar tasdid doang, baru belum ada dengungnya gitu ya. Usahakan dengungnya disempurnakan gitu ya, supaya bacaan kita itu lebih bagus didengar gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita tutup. Kalau enggak ya kita tutup. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya Bu Ima, silakan. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Rabbil Alamin, sudah selesai tadarus kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan sama Mandi Tati. Silakan Mandi Tati. Alhamdulillah kita telah menuntaskan bacaan Al-Quran kita pada pada juz ke-11. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada minggu yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin dari kami. Terima kasih kepada Radio Gebu Minang yang selalu menayangkan acara ini secara live. Semoga amalan-amalan yang kita kerjakan pada hari-hari ini dan juga berikut-berikutnya membuat beratan amal kita untuk di hari kemudian. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah membimbing kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan agar selalu bisa membimbing kita dalam membaca, meluruskan bacaan kita yang masih salah-salah. Terima kasih. Mohon ditutup Ibu Guru. Mohon maaf lahir batin dari saya. Maaf suara saya parau. Sama. Yes, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Mandi. Ada kekurangan dari saya.